Danso forestry for. But the message we mamu. If you hear me no see, me say forest ni mu anti de si ha. Na musuo nkamo na mo machine we nya attempt say be rua forest ni mu. Mo be hu say noko ye je. Forest na ye na nanom de ato ho ma yen say ye no ni di. Daachi kuro beto a ye mfa ho nye afu ni di no. Ene no okuani do amose mo mpene. Bomofo kwache na mo a na mo ache na jeli no. Operator ko budu amose mo mpene. But modi ama forestry ayi Mario for 70 years 75 years a renew adaso na wo mu dwi forest ni dua rubber nua a nyansa bi anim na musuo mbomo na mo ma fidie we nya attempt se be rua forest we mu Konongo forest in the me bomo ban fi se me ye de hye eye me nananom adwapade samoye mfom so na fidie we rua forest ni mu a se nipa na betena so enipa be wu me ka no kra kire mo me nipa me no mte forest ni mu samoye mfom so se machine we emewura Konongo forest no Danso forestry for na mema mo warning de ebesi no moni machiri ma ne mo nchiri ma nyina mo be wuwu rough Magaje se duabonye obi aho nye dua bia na ese wafu dua bi wo aye ni ngwase duabo ote ase se ye mo wa ai o wa onyuma no ade obekọ yesu wa ho fe do obekọ na usuban ade obeba bi na ato na Dormaahene waji discarding na gudu fetu yo so ya na mo ti wo mi ni anu blogger say munya concert na mu de to Dormaahene wati munya rough no na wa grow money too much munya rough no na mo ine na mo de bi amuso da mo say oni Asantehene ko bi asatuko otu foze to ebio Satimeria Achiaa be nya so tisika dwa go viso oni ne yepe no o timi ne nya yepe da na mampo ni go betimi na yepe de e sire ba go ka say o to say na me ma bro hiwa dio me ye maji me dise na Dormaahene na omi akakra nana we de wada ma ani ngwase we de fata kani bana we de wa mana fata too much abro so ye me work and say o he me say ya nana ya o jira say nana Wanchihene say kasa Wanchihene nya sam kutu o first ye ti America isi yankopon adum ti enya kwa na o mu jira ho na Dormaahene frɛ me say medi chama maba medi chama on the program ye ni baby a o di no me ba so me nya lock the shia nananom emma me ni nananom ye san kansem kakra wo so munim say me de da bia ya na me frɛ enkambo mu say de be ya bia next bia 5 years or 10 years and na Dormaahene be say di no bi kura mpa na of friend nua panyini Otu Asantehene na mo so betram bi sa nneama na me pɛ na ne me ne hemfuru nyina nhia ye na ye bonkomo fa sa de ho na Dormaahene team na Sarmodua team na Wanchihene team na hemfuru bebre no utim so obia support the America no na gomo jia ho be my witness nti ba be free nkwansa ba ye no sabe nkwansa hene so ka ho ne tu bi sabe mra na sabe ye ne nananum so akasa ma ye hu say ye de nsem na ekoko nya ye de call this direction ba me ma ka che mu say this ya mesre Asante ene bono progress so bia ko form say yesu to jangu nananum na me wo be 85% me ye wi be say Messi bia ye si dan no na ebilu fu bubu Saudi Asia enti bamba ase no asobu niam bebre a medal na so abo be fine ye na nanko a na Sarmodua ko bobo awe ada ehemfro bebre bia na kru na menka na ba ase hene bia wa obobo ami a even na Dormaahene boy a who say madre na ya na da team say me man na no aba aye together no obia support enti sa na sister birthday we here good luck nkwani nkamo mu nkwani edidi saade no eni ntina obehwe obi a me penka mu saade mbe chama doctor warahoma obuoni ani die mu a o kasa no o se ye sisi fire now we are 85%
done with bloggers. Doctor, I can confidently tell you, say, 85%, you know, and negative 85%. Doctor, say, say, asum dream, ready respect, my mouth bloggers be a, also the kind, a catch of Mona Semi Prediasa, Womutina, a baby animal, in sweet Ginamuno. Kasachira woman say, when they stop attacking crop, Asantehene, we too will stop attacking Dormaahene. A period. Nketia na Dormaahene say, Onya when, and so nya titati nya when. It's as simple as ABC. Doctor, and ye in the idea pet, as sorry say, ye attacking Dormaahene, and I say, ye baby buane Samson be no. Dabi, ye were Asantehene on Sumaye. But as you say, na Dormaahene. Ebe 2 foot egu nkrofo ani obuno bloggers na nkasa binom no wei omo IQ no enye adwuma. I'm telling you the real fact, doctor. It is a sika no doctor say we dey mo omo so omo fan talk credit omo fan pitch piece ah. It's good say be pitch piece but also the can say no wi answer two omo fo omo nyoma adwen say omo ebu Asantehene yes, you mood Dormaahene yo tom doctor. You bu power respect to me nyoma wo ye wo bono ne Ghana ha no. Eye ma ho wo mani je. But yeah, my doctor, ade ba kwa o kan wo unkasa ye mu a mani anye ho ba kokura me personally. I don't like it. I say o say the next 5-10 years no. Dormaahene di ni birthday na Asantehene ko. Ah, doctor. To the sense Asantehene Emma so low for man Dormaahene. How? One waba from the man. Doctor. Oboni ani dia wode man. Yes, slow. Panin wo. Doctor, on some na kan no. De mani di ho say emmo asomdwe da huru no de. Me tuche man. Ti doctor. With all the respect. Kache na Mpaninsem say. On kanche ni Dormaahene so omma from no omu nyina aka bom. No omu ma sam Panin na sam Jafra enya na asomdwe. Sinabroy wo free wo no wonya hene. So so buura doctor. So so buura Asantehene no Asantehene ye onana. Na odi ani die ma no na oba na so ebre bia ope bia. Asema wura aka wie no. So obi di se bi ense huna. Unyina na chi enkasa nkire no se ye kamum. Wa abre sa ense huna nipa ni die no. Yes solve issues no. Mpaninsem TV. Dormaahene nim guase ana asase eboboba na busua ebedi komo ewo Dormaahene ni birthday nim ya hwe komo a efifre chi eba Dr. Nketia Danso abiam wadi sembia jutuja ebe ne de komo ko bia santo kotoko ne ko du Poland eno so ebedi komo kakra na afei ai yase pa de se nipa bi wo hona yetunufo no wanti a ebe wiase no na wakwante ade abrante e friend se fuma Kusi ewo Asante achim agogo abrante ne nsem bi atodwa kokobọ pa wode abo eye Dwaso Forestry Commission obusua ye ba na ba bedi nkomo na ohun se de emunsem esitie enko ba bia ha Mpaninsem TV so na no first time subscribe like comment na share share oye me background na utim se bia me gina no me wasiri na wi apa meja na dwendwere me ho kakra fine bibia ekoso kama na ka de se ne so se enkasa heba center ase nei ohododo na ohia ayaresa bia ye de hamama dubra hini ene sa yare de a untimi enko ba bia so ba enkasa heba center ase ho ana enya adaje hwehwe onipadua nim se ho fam honam fam atoso fe yase Pentecost Junction ana wo ba na waba beje wayaresa na bibia atimi aye kama afei mamenka o se slide electricals se ene wasifie na wie obesese o light na mafie na ya kono na obi atwemo se efie de edimu wanya fault ewo office na electrical fault for slide electricals uja na duku hima oni nua na adoti hima se nei open to ma ade akọ adwabo ase open to ma de akọje awade open to ma ade akọ dwumadi ahodo titiri bia ase a bra na ye ma entuma wo frame numbers na was na 02408567
09 no ye do beko na onso nsa etimi aka na adukuima oni nua na adoten ma na omama ntoma papa ne ebi special ocean agency say nei uye dwumadie bi ayayefo badintuo dwumadie titiri bi na ninti na titiri aba dwumadie na ase a de uhia special ocean agency no me serve you kama on serve you good na bibia etimi enye kama special ocean agency ewo Kumase kwara so Kumase hilltop one ma Anastasia ewo oba ebeje so na bibia etimi kama so ya we ye konsem nim na ye hwese de emusantie ohwe nanum efi ukrada ba besi enne ya na chese enkunindie ewa Asantehene ne Ghana man nyina nyina ne se club ya Asante kotoko hen otufo se etu ebio akopiem ewo Poland okodi enkomo ofi ope obeko Canada na World Cup ho nso enkomo nso so wakwa medical mo nya muntie mu bibiri na yehwe se de opinso kodu ye omo si je on froso na omo san lie na omo ni Agyei ewura club ya Asante kotoko hen okokodu ye no na akono nika efe keke ye hwe bimbra. Welcome to Beloved Palace. Natalia, from our art department. Yeah. Let's go, he's awaiting. Coming. For them it will be first experience. They will see the piano here. So they have, I don't really know, I just start works of art in this beautiful historical place inside, but also what we try to do is bring large formats of sculpture and place them in the garden so that it goes with the historical character of the garden, but also so people who are visiting the palace can be surrounded by top names of art. So this year the collection in the garden is mainly sculptures from our collection, the collection of the foundation, and friends of our foundation. So for example, this sculpture by Magdalena Apakanovich. Yes, that's she always did that. She always did that because it's a walking crowd without heads that follows mindlessly. So this is her very special piece. But this piece is also very special. It was borrowed from our friend of our foundation. It's called the Friendship. So it's like a symbol, in a way, a symbol of our exhibition. So what we try to do is we try to build the international bridge between Poland, between Africa, between Europe, and we do it by presenting international art. Also, some of the artists that we have in the auction, very often they want to be presented with different works. So, for example, Philip Colbert is the author of this sculpture here, this flower, and he donated the work of art to our exhibition, to our auction.
so that he also has a representation of his other work in the garden. I know I will be and you might diet in the Rano open so 104.7 or more and omuni you are ya amame nya sanfo ni we nyina binti menfa abosibodi nyina efa ma won na afi yemra yenim na yeni komo kakra Ghana Forestry Commission Samonte ya abrante bi efense fuma Kusi ewo Asante achim na abrante no ode yana nanom mpanimfuo ene edinante nkan sa out ase wono de wosum yana nanom som oje na nanom di oje twedi ampon di na ne de ne se obo ade abodi a eye habama eye nnua mfuwa kwa ebretuo nsuo ose onhwe emanipa boni bia ensei no eti se wo man ni mu na se wo de wo se kwaye aye na nanom di gyaye no wo de wo so obese no a fuma Kusi se onti ase one wonya adwen na oso wo hono ma no hu se excavators bi ewura Konongo Forestry Reserve nim abusuafo ensema abrante na kan wo se Forestry Commission for anhwe ya omo maamenom won papanom omabusuafo omuna nankanso anom na se abusua awoto aso no omu nyina akọ adakamram bomo nyina yamutu oba yamom se de oyamaburo woni kedika as a person I gonna say ogogodo for house abusafo yetefu makosi won ya ode ma Forestry Commission na eme fire de eto me ha no pa nya bone bia message we e warning be de ma Dwaso Forestry for Dwaso Forestry Office warning we me de mamo afidie we mienu esi hai minim se kia ne ken forest nim na mode bewura wontie miye Dwaso Forestry for me de message we mamo afidie we mienu esi minim se forest nim anti de si ha na musuo nkamo na mo machine we nya atem se bewura forest nim mo behu se noko ye je mimi nsuro mu mompe no kure na party any party bi nti na politics nti mo de say Ghana adwapade no forest na yana nanom de ato hwa ma yen se ye no nidi daachi kuro beto a ye mfa ho nye afu nidi no enei no okuani do a mo se mo mpene bomofo kwache na mo a na mo ache na jeli no obi kotwa dua a operator ko budua mo se mo mpene but mo de ama forestry ayi Mario for 70 years 75 years a renew adaso na wo mu dua forest ni dua rubber nua a nyansa bi anim na musuo mbomo na mo mafidie we nya attempt se be wura forest we mu Konongo forest in the me bomo ban fi se me ye de hye eye me nananom adwapade samoye mfom so na fidie we wura forest ni mu a se nipa na betena so enipa be wu me ka no kra kire mo me nipa me no mte forest ni mu samoye mfom so se machine we emewura Konongo forest no Dwaso Forestry for na me ma mo warning de besi no moni machiri mane mu nchiri manyina mo be wu rof me ka kire mo samoye ma adwene se afidie we mienu esi hai samo de besa ye forest na me kire mu nyansa ade se koduru mi na opem so ho munnim nyansa nti mo de operator ko budu a mo se mo ache no bomofo kum na mo se mo ache no okuani kodo a mo se mo mpene mo de ama abrofo no mu dua rubber nua adam mo adwene nya dwuma na ana mabobo adam mo fi so bi suro mo ho mo pa mo fa ma soja fo ne mra ponim mo ba beto me ya wasante o me kire mo se be ma ho se munnim nyansa de a me kire mu nyansa mo say pra river forest mo say agogo forest pra so adua se pra so mo say no Konongo forest we menimu be wu se mo me de me kra be twa so kra me de be twa so me mo wo de mo nya attempt video we me de mamo se mo nya mo adwo se mo de fidie we be wura forest nim me mo se bibi wo ho se mo be tra nsuo na makọ me kum ni mo atefo nyina mo pa mo fa ma soja fo mra ponim me mo se pe ma ho me nsuo mo di agro a wo ade a me ne mo be ye no mo be say yes mo nya attempt se mo de fidie we be wura forest nim e kwan no me na me yiye me na me yi kwan no me se mo de mo pa mo nya attempt de obetina fidie ne so bia no de onim ho bi me se me kum nyina me do Nyankopon ka twede poka Konongo pontua
Modia mon family, modia mon modern some of the fidie way, abesia, Muniba forest nim. Metchere mu nyansa. Some party politics, a party being some Jimia, no more nyansa. Modia mon chirima humpo. Forest where the Hamon to be more buying. Yana no funtum wawa, a framo, or tear, a Yamidria, mahogany, precassa, and we are to Chadian Nubuna. Mundim nyansa mo broni di Sikapa Tomo Agyei. Ebe dua forest na da ho for da chinchirima no na modua rubber dua ye fanya hwe ne take ne krade na mode ye mo bobo adama mo nso da mo behu de che o mo se ehye mo de mo mode se fidie we me se ke mekum nipa opa mo mode mo behu ana okoti aba no na mefa me de ento ba no kra Ghana is quite time I say youth no ye ma ye mpanimfo binum hu se obo ade mo abode no ena nanu bi jae titru ni enkwa ebretu no yen yenye ya adwense yebese no oje ase yenye ya adwense yebese no kra etise o de wote ho na wo se o ya aban adwuma o hwe obo ade ekwa ebretu so ade ama aban no na enye kwa pa na wo fa so a se bi pedu asa konfo ni ti krom wo si krom a otimu bi eti se wo se obetra kronim na wo de excavator akowuram na efom agudie wakotu no wasa nsuo wasa aduane wasa nnua anase ukodwiri atu agu na wakwakodua enema se bepeduasa Ghana ha enye baabi a wose eduasa anema no ana wokwakodua no a ma otibua emu awofo ana emu awobem me fa abrantie ne nsem na okaye no so obekum nipa no ane de ye nkondoli Mpaninsem TV ofiafie the whole Mpaninsem TV you don't condone such behavior such attitude but the person mo ti ase ne say ye woka no se nya bufuo ane yaw ana wode kasa ne nsem na woka no ato asomo edimu a wo say aban no na ni ko Forestry Commission Minister for Lands and Natural Resources. As I said, the Abrante ne kano, any ne kwan so ano. Say Forestry Reserve. Na ye kwa kodwi e di ato agu. Na ye di ato agu a, wada roma. Abase ya enchirima na bebre. Ye nya nsuo num, ye nya nnuane ni. Ene Ghana ye nkwa ebretu a ye nya nnuane ewu mu no. Eye sen. Ye Forest Reserve no, se eye sen. Ni nyina kwa akoye efomagudie gold, bauxite, diamond ani yetu. Ebase ya entwa ye na ye nchirima no ye na mo haye. Atiase enti ye besere abante ne nsem ni bi ho no ma ye ne nya adwen so obeka so bekum nipa bet so hwe mu so ansema wo kan ye no kre demo ebeka cha abante no fuma Kusi odi amenu ano me no odi nkomo 101 fuma bia okakoye ne dia entwa yi o different way abetimi address such issues enti edu ba bia ani kwan se odi yaw ene abufuo ekasa ma ne ebroso atiase enti anu so anu no abusua yekoye anim no maka to se na Dormaahene nim guase eboboba na nim guase eboboba se mo beka previous videos maka to se nkonya mpewa ye bodam adam bona mu na Dormaahene asase de ba no beti ameka sa ne se peduasa yen ya hemfo ye hoahoam ye pijam ye krokrom na ekodu baabi na se obete unua ohene a oye hempon tia wo so atua a yen so do beba fom ye mo wani nka wa hene enim baabi ade beto no ye so betam afiri ho esan se enya ne kwan so enya amane enya amambre na de tia meka sa ne se sambeka ya na se ha na yerua abeka Mpaninsem na Dormaahene sori esa beka ho asem betoto ayampia betoto paso a na wadi 60 years ni 60 years ni mu no a oto nsafre anu akasa ni nua ode no kwa afakoto ana ni subordinate
Sumahene. Ohina won ka no kure ba kopa ne sa wahene. Twa ntro chen obi a. Wo twa Sumahene. Wo twa ntro rough. Won ka no kure si. Ono so ko obi. Na wanchi hene. Na atabraku ono so eko obi. Etitu ni anintin the richest man, one of the most richest man in Ghana. Dr. Nketia Danso abiam. Ono so ekobi. Etitu ni anintin kobi. Anyumtufo akukudam stone boy kwabra ana afen so Kofi Kenata. Na dimadi na se no mo acknowledge penimfo a bae. Na any ti ase Dormaahene ene nana samba jafla. Omunya atamfo nanso omucha atamfo. Omucha ado anwoma so pa anya asem ketua. Na busia Dormaahene acknowledge dignities a MC na acknowledge nti dia Dormaahene ene dia ma no nti ono na acknowledge wo. Na obo maba so ayi o ma kire se o mpanifo akukudam se na abeta akire no. Ane dru sampa fo so. Ori ta sampa so metimu ase koso ho. Nana samba jafla tole the appeals court judge ohini nyansafo ana ya Sarmodua Farouk Ahmed Randolph ono so hobi ogbo no samani so sampa hene na wuzia onwodi a ana MC no ekonya gbo ni bia efra nani esisi na so ana okobo tole samba jafla din say the Dormaahene of Sapa Traditional Council. We have the Paimon chief of the Sampa traditional area, Nana Jafla II, and our creator. Put your hands together. Ray a typical diabo. Ana anya Dormaahene. Na ka just say kunya mpe wa o. O pa twu mutan ne betire anya fe. Ya ma odama ebu onifra. O ja say. Na diabo atosu mienu. Na Dormaahene say oni opeso say tinya mekese. Papa we boni dia na wose agun hwe me ho wose. Me chemfidi mu akoko. Agum say yi no atonsu no. Satime nyina ewia. Danso. Say to ebiafo. Say to ebio. Eduago for twinana. Ko bia Asante kotoko hene. Kuntu kantambo okasa proko kan kabinana. Abuzia emede se dia yi. Enya na Dormaahene. O se woni ne yepe. Na Asantehene din birthday 75th birthday celebration no. Etitu na nintini bai. Ubia ba openso sa na omunyina abija ne che na Agyei dada ho na Dormaahene sa zontu. Osa boba boba. Na owie ye na oguso sana ono akasa ne dignities are invite on ba ku to ska 200 series note o to gunu so uja foji a no amoa de ahyefa oje afafo e bi mra Magaje say duabo nye obi ahụ nye dua bia na ese wafu dua bi o wa ye ni ngwase duabo ote ase say yese ye mowa ai o wa onyuma no ade obekọ yesu wa ho fe do obekọ na usuban ade obeba bi na ato na Dormaahene no obiafo wajiji skadi na gudu fetu ade we ho ya na mo ti o mini anum braga say munya concert na mu de te Dormaahene wati munya rough no
Now I grow when this is too much. When you are rough no. Now when I am old, I must say, only Asantehene Kwadwo Sarfo. Otu voze to ebio. Satimeya. Achiaa benya so. Tisika dwa go viso. One ne yepe no. O timi ne yepe da na man point go betimi na yepe no betimi ne eya yepe. Ah? We wo so ya na mo de no ho to Asantehene. Ah, masa. Bini na there is reba go kan say. O to say na me ma bro. He wa dio. Me ye. Me ji me di say na Dormaahene na o mi akakra. Obi ani ngwase ni manya ni se awade ha nana we dey wada ma ani ngwase we dey fata kani bana we dey wa mana fata too much abro so everyone na yanko Dr. Nick Abiam Danso enkranza this year grade this year yanko na yanko tie ni nsem ni bi ye me work kan say wo hwe ni nsa ha ya nana ya odina ha say nana Wanchihene se kasa Wanchihene enya sam kutu o first ye ti America isi Yankopon adum ti enya kwa na o mu gina ho ena Dormaahene frɛ me se medi chama maba medi chama on the program ye ni baby a odi no me ba so enya lock the shia nananom emma me ni nananom ye san kansem kakra wo so munim se bi de da bia ya na me frɛ enkambo mu se de be ya bia next year 5 years or 10 years and another behind best you know we grandpa na of ready new Panin Otu Asantehene mo so betram bi sa niam na me pe na ne me ne hemfu nyina hia ye na ye bonkomo fa sa de ho na Dormaahene team na Sumahene team na Wanchihene team na hemfu no bebre no ultimo so obia support the America no na kombo jia ho bet my witness inti ba be free nkwansa ba ye no sabe nkwansa hene so ka ho ne tu bi sabe mra na sabe ye ne nananum so akasa ma ye hu se ye de nsem na ekoko nya ye de call the direction ba me ma ka che mu se sia mesre Asante ene bono progress so bia ko form se ye so jangu nananum na me wo be 85%. Me ya wi nti be say Messi bia ye si dan no na ebilu fu bubu Saudi Asia nti bamba ase no asobu niam bebre a medal na so abo be fine ye na nanko a na Sumahene ko mo boa ada ehemfro bebre bia na kru na menka na ba ase hene bia wa omo boa mi a even na Dormaahene boa who say Madrid na ya na da team say me man na no aba aye together no obia support it is na sister birthday we here good luck nkwani nkamo mu nkwani edidi saade no edintra obehwe obia me penka mu saade be chama aside nkamo mu bibia ekoso Ghana efa na ahini ahemfo onsi omufam ekwa Asante babono bibi wo ho so so mo ni pa osusu ni bi osusu no accept ya any problem who run no who ko nya sika ko pim se da wunti fan ko to dan ka edito asan ka ne ma ka jana na je lam ka me na Wanchihene South Asia nti yanya bona ne ya bono nti accept na yamba bu na yam fan ko konsan ko ndidi do machi South Asia me da me ase se mo poprim na me ne me wura na gira ha ye kasa wa boa me pa ne me hu se yes nti achew pa na me pa abronfo ne asantefo nyina se mesro obia kan ne mango na madufa me pese obia be sa ko gudana na even sa na sister baby of friend mam the chama mam you don't understand e wo mini because sister baby we know or they make sure say nkamomu be ba more anu no atie bi no na mame emua doctor kakrawa doctor wararoma obuoni ani die mu a o kasa no o say yes easy fire now we are 85% done with bloggers doctor I can confidently tell you say 85% you know
negative 85%. Doctor, say o say asumdwe mra. Ready respect, mama ma bloggers bia. O say odi kan e ka che o na sabi prediasa. Wo mutina ababia anim no, nsuo gina mu no. Kasa kire wo mo say when they stop attacking crop ya Asante Hene, we too will stop attacking Dormaahene. A period. Na ka kire na Dormaahene say onya hwani. And so onya tete ni nya no hwani. It's as simple as ABC. Doctor, enye yen ne de yepe sorry say ye attacking na Dormaahene na say ye ba bebua ne nsem so ne be yi na no. Dabi. Ye ru Asantehene on suma ye. But yes ye hwe say na Dormaahene ebe tu futu agu nkrofo ani. Ye say wonya adepa bebo na baso. O ja say oya adepa ye bebo na baso. Ye ntanu ye nkiri no. But ye ntrase ma Dormaahene meka nkyere ye say ade no say fita e tuntum. E ba kwa ye mienu. No, you know ye control ye so. Eti doctor ne kabiam danso wada roma. Go back, do your homework, do your research, and then come back and tell us, say, you know, bloggers, you know, Agyei, and you start here, omu. It's as a omu Panin and Adomahene. On a baby, I was not the Bono Danso Chisa. No, I try Yampia the Achiaa. Now, who to for doctor, Mama Ba, Karu citizen, I include president, and the others are almost sorry. No, I'm not on platforms. I would also. Now, yes, super Achiaa. One of us will be kind and no mukasa. Doctor, why we are Usika Ebesio? Usika no, me say Ebese. We Bono bloggers and Ankasa Binomo. We, omo IQ no, juma. I'm telling you the real fact, doctor. It is a Sasika doctor. So the more almost on fan credit, on fan pitchy piece. It's good to say about pitchy piece. But also the can say, and we are 2 or 4. Well, their IQ is not working. Doctor, what you say? Among your margin say, Amu Ebu or Asantehene. Yes, you mu Dormaahene Tom doctor. I'm telling you on point blank. You bu power respect to me nyama wo ye wo Bono ne Ghana ha no. Yema ho wo mani je. But yeah, my doctor, ade ba kwa o kan wo unkasa ye mu a mani anye ho ba kokura me personally. I didn't like it. I say the next 5-10 years no. Dormaahene di ni be dia na Asantehene ko. Doctor. To the sense say Asantehene emma so low from na Dormaahene. How? One waba from the amano. Doctor. Oboni ani dia wo de man yes slow. Panin wo. Na Dormaahene wo nya na Agyei say odi ani die be ma Asantehene. Nse bi won mo kan mumu ni say nya didi atem but didi atem de ma Achiaa me. Doctor, on sem na kan no de mani ji ho say yemmo asumdwe da huru no de me tuche ma ho. Ana de mani ji ye ni say so all track kan himfu na bom. Doctor, me wanti hine me respect me Mpaninsem pa o ya hine ba ko a me mpese ode ho be for omo nsem ni mu. Titu Dormaahene ni suma hine de omo ye no. Wanti hine me mpese ode ho be for mu. Sanse me bu ni papa. One person de biada so me tenase se me address issues me de ne ye mfato ho enti yes na wanti hine na tabra kuno owo nchen ba onu na betimi asolve sa issues no se omasuma hene ene Dormaahene enyai sabi feni masema mo kacha Achiaa me no mu jaya yen Asantefo nkwada ye wo abafo titafidie so a ye ba Asante hu dahuru ye bejai
ya attack ni biem ya attack ni biem enti doctor with all due respect kache na wenchi hene say on kanche ni Dormaahene so omra from no omu nyina aka mum no omuma sam Panin na sam Jafra enya na somdie sina boy wo free wo no wonya hene so so buura doctor so so buura Asantehene a no Asantehene yo na odi ani die ma no na oba na so ebre bia ope bia asema wuru aka wie no so obi di se bi ense huna unyina na chi enkasa ankyere ne se yen kamum wa bre sa ense huna nipa ni die no yes solve issues no abusuafo yen tan asem a doctor kan ye no na mum se bi omu a ye tan no ni statement ni nyinaamentan no because bi won ma eye papa ya asundue e bo me se ma no sha but yen tira wo se asundue asem na waka no na Dormaahene ma afom a Sumahene mba afom a na yes so azafo e karesha no se slide electrical se na ibra na oda no asia wi a yemfa nkane amfam na bibia enye kama 0245158733 ana obefre 0245158733 ofre na slide electrical sajo so na wode nkane abefa ofie ho kama edi amount ene o offices ni bia pese edi nkane awuwa bia freno na onye ni kama enfama e kasa ba center se brabejo ya yosa nua ni dubra ana ede sa yare ho fam ni hu na ma fam oba obesa yare kama atosu fe yase Pentecost Junction ana oba na ya sa yare oduwa ma so ko nkasa ba center obia edo beba titu ni plagafo arusia na edu ki ma ni na mde ma se bra oba ye mountuma kente ana se sikantuma ode kwa dwabo ase ode kwa jaware dua de bia akwa se bia be hia tuma ede afa ho bia yo hina na so hima o ye de hye o ye brantie apese o frantuma kwa dwabo ase amso okọ ware nso a kọ ebe mountuma papa na so afra na bibia atimi aye kama kan na shan so station ocean agency say aye abedin tuo ayefo say ye ma abusuafo nche ne o ma biem ye tu asonfo no ma ba besom no ma che ne o ma na hunse ampa bibia atimi aye kama station ocean agency oba ye rehwe na bibia atimi aye kama wenum ni aboafo a eso masema ne nkomotwetwem me Debra me ko jwa free Rusi na emepam bibia eka atwa ai ema wani waso AC Debra baresomo asira piesie efa nkoma nyakasam chief executive producer amsewa ona gina chiri hwe na bibia eka ma producer oprekasa ba akopa no wo prekasa chen obia oni wiase obae na asira ni biso nkoma yesewa ono so kasa sa producers ni na mprekasa ya de omasi papa abuja nefa osi mepam e pesa so hia yakra Mpaninsem TV